C'est un moment da goziel de la politique a fait chancemeuse neve hokere blaz a louet gant a pez a lavarinde ar pegur penama so vraiment et me scutait de arbet c'est hein ugam la so me scutait ar gram et Paris nek loaso a Reuzel Général la eis loaso déjà donc kemerkin et Santegoneg hag evo ranket me mesta deom mont chom me broleon me mesta a mont tostor da vodreger a da menechouare e bro Santegoneg e l'air ma meus bevet me sur wala re an avez or mat a vro zenan pe setu penons vichou lo da houlendiganet me penons ur pagan de gisto di a zivar bord ar mor penons e peus gellet ober da doul peta varmez e Santegoneg hag un tammig esperet di chavel. Setu tammig dre zigouez unin gavet e Santegoneg goude a skola jamma un bet seisoulas e skolaj lansnaven da houde uneat da raouzon d'ober da studia ar gwir hag echu un deut e oa poent din distreiñ d'arrière pagan a jom blij deam ve a tost d'arrière hag setu me chonjet da viche poent din don endro peta d'arrière setu un bet pa tribloaz o chom e Gwengam et don pion surveillant et lycée Gwengam hag e bet plijus an pegur e pat daoulas e un bet o chom e kouen ar gapusinet e Gwengam gant menerkoz a oa an avez e dama e broleon oa tut des broleon peta an tad medar, an tad ronan, an tad briek, an tad ugent da poent-se a oata oa setu un bet pat daoulaz a o chom a samvez ganto a raog neuze da houde be a anvet da lycée Montroulez pa oa echu va studioù vid be a kelenner. Setu evidom e be a e Montroulez oa nemet un ean evit don terzeg va brog in idig a oa e ploni ur mo ket chom da strani eno hag ur vro nan avez en ket setu mo koumanset da glaskonti e kichen de Montroulez a gom nem en gavet e Pleiber Christ mont kebet morse a raog e Pleiber gant chom e blo a zeno en nanti hag evichen chomet zouken ma nit chegebe c'hoant un pec'h en nanti lakade a ribeurik barze dinevez hag e oa poent din mont kuit goude blavez setu meus pur nem blijen e vro me laret me mate viche koulz deom chom pelloc'h er vro ma hag an eus klasket d'unti hag dre ma veze se a oa blavez trizek a triugen a dre ugin anterkan la so tost voilà dija a dre ma ioa ket da veze ket kavet kalz e don no klask a e terzeg peta pe Pleiber pe menezare pe gwir va daoulagad hag no en boazet sur wallar gant torgendou a tosendou menechouare hag e moa tambet c'hoant moa ket c'hoant tambet don var a peta ar goumpezen broleon e l'air ma oa plen a plat an traoù setu panegav an ket moa goulennet digant ma penons medicine a loenet medicine ar chatal a reie troioù me la red ma kavez un tamm toulti var mes kentor e la redin hag bon e vel just e neus va deux d'arvez a la redin ka emeus nemet d'un dra sur wala blijo ket dit ma ket nag e plounaour nag e Pleiber e Santegoneg emañ.
Bon, mais ma vi kepel der plunaur, na der pleiber, na der log, et donc costes, costes armene chouare. Agare, an avez tammig pe, verren an avez son ket, santegonek, moi ke klei morse kozeal, deo vel just. En ilis, mais, ja, neke kemese en ilis, ger klei en vazud, o vichou lavaret, pa veze un an o ton hag a ouie peptra, hag veze lavaret salta, immensurol ar zo besko les antegonek. Setu nous on ket pe oa brudet mad a skol, mais dans le beta. Ja, hag veze lavaret ie santegonek ve desket galeg a brezounek. Bon. N'est que sûr, je regrette que c'est vraiment kin, mais setu moi qui clé dans nous, der santegonek nemet der anilis, agande dervesh nemekin gaftin javelet va helener cause en in ma bedama escolas les naven agawa person canton de santegonek agawa biel carbon genedik der blugerne abeda hude person gulhan gaftin voilà agenoa la kied a hannom de höder jolei peta ar bourg. Mais il est mamakabe danti au appel der partout